Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryetay o ita alawas ang napauluhan. Ulila, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasanwag itan, nanang. Ubing pailaang, hindi na aksidente ni tatang. Ita, da kayo man ang tinapukaw itibiyag ko. Agmay-may sa akong itibiyag. Sapay umadanin ti panagturpos ko iti senyoray. Awan kayo mat. Ama kay matang itinayta a panagturpos ko. Umuna kami, agawid kabutan taawanan ti tao dito'y Campo Santo. Una. Umuna kayon. Sumarunuakin ton madamdama. Umayan ti tudo. No di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kamin. Sigurado. Awan pagbayad ko iti abang. Iti kwarto pagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag paitan. Mami, makabayad pa'y nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Katawa mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di pa panawon ta. Taipaabang ta iti sabali. Rumbang laang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz. Ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, day tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita, hindi koan, nagasawa dan. Kaawatan nga rod, nga awan ti kabagyan da dito'y, mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang iti walit na. Kitaag. Tatno at da kwarta nga usarak. Aginggang agturposak iti senyor hay. At damot basit dito yung ornom ni nanang. Inutak da ito eh. Aging ajak makaturpos. Ay, nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapa ak anaulila. Diyos ko, di nak kumabaybayan. Tarabayin nak kuma akanayon. Races, nga madda ka dito eh. Apaya di ka mapan gumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadimang mangan. Sana ka mabisin. Panawan naklaang dito eh. Oh, apaya kita ni Nancy amagbag nang agturong dito kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Uray napintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At da mabalinda iti biyag. Ininto ta pobre ka. Mas pobre ka pa yung marabutit. Amok day ta. Iswakit kita aglaang ti kinapintas na. Uray kursunadak. Amok matlang sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Ha? Kursunadam ka din ni Nancy? Saan lang nga kursunada? Inaram ko pa ikit din na. Kat masigurado kasong batan nakto. Apay na kami suot ka? Anya ti parikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakdak kamatan? Nasingpat matday ti a tao. Sa damat itsura na. Ngam permi mat arigat na iti panagbiag. Jak manam mo, no pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na. No sana ka agkamali. E di balayo ti pagababangan na, saan ka ti? Wen, agasam,
Nagturod kit din anang ibagakan ni Edward, akursunada na kano? Awan matdakas na. Ag gusto lang matkan ka. Di nagamdan nga agaram kanyak, tapag sasawak. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka di, no ag gusto kan ka. Saan amay kari kanyak, tikas lamarabutit, ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam. Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda ayamat na sayat ang masakbayan para kan ni Renz? Ha, awan lat amo kon. At damanan ni Renz ijay classroom tayo. Pimpiman ti itsura na ijay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti inakan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min itya balay. Di yu pa'y lang amin papanawan. Takitaan tayo no anya ti aramiden na. Ang mga no kasla lawa-lawa, nga agarahamid iti kasla sapot abalay na. Nakabayad ka no pa'y mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan, tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay, aginggat ka ano makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo. Ngam no ibaga na pa'y akursunada na. Pagsasawak. Sungbatan na kaminan. Tapno agsardengan amang ibagbaga akursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Wen, kunamon na tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun na ka nga itulod na dyan lalaki. Dakas ka din no umay nak itulod, mami. Kaadalak mat. Di mo ka di amo. Ako nada at ikuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti kebin-kebin kat pakaalaan iti ubing. Ay, kasano ko mga agsikog ti agkuyog laan? Kan maadaan iti ubing ti agkibin. Hindi nakman sumba-sumbata na kasta. Magandong matudingan kay ti saom. Awan day ta, mami. Amok ti aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpabasulan. Apay ko mamadadal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat ang mapanidya pagadalan. Nasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Danga. Apay ko mga pabawi. Nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayo maggayaman ka ni Edward. Agin innayat kami ka ni Edward. Ay na isang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Taing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Amom to tiragsak amariknam inton si kamot ada ka ayan-ayat na. Ikagumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Ay, amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadal. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngamin dagiti homeworks. Makapasa doon. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo. Ada ka di parikot? Ha? Adda ka matgayam dita? Nakita ka nakapanimid ako mitkita iti adayo. Inasitgan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din ni Nancy ni Edward? Dayta ka di ti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawak ngamin. Pampanunutak dagiti dadaktal ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Inton madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy? Awan mo tinaibagbaga dagiti dadaktal ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Visayas da. Ijay ti ayan dagiti kabagyan da. Napan ka din ijay? Saan pa'y? Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana,
Awan pa mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta? Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak. Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rudan dagiti gamit ko? Di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Ay, sige nga rod, Nana. Tagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pay napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakarkan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa ngamin nasarakak apagakarak. Intula ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kon ti bayad ti umay sumublat ti kwartom. Ladingitak. Ha? Ay, Nana, numabalin, ibatik pa nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo ije bodega di ta sirok ti balay. Imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko. Di na ko mabaybayan. Sapay agtudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Tas idagmat ti sentro ditoy. Barang adda mabalin ko apag linungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan ditoy igid ti pasdak apag linungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan ngamin payong ko. Nagpintasan na babae. Oh, apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong punak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko mat ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaeng. Agbiyahe ka kadi, tanagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, inggayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyakmat ni Eva. Imbag tadi mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pa'y kuma no siyak ni Adan. Tauray iti sirok lang ti kayo ti pagtaangak kat mabalinan. Mang puro sakto mo't iti prutas nga ipakan ko kan ka. Ha? Ay, mabalinsan. Kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Intayo pa'y aglinong iti igid ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na ka po. Medyo nakapsot nga minen ti panagkitag. At dan sa nabagdakak, iswa na'y galisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makaawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, Barok. Mapayagak lang nga magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging gayjay balayo. Ay alaman nga roda po. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kimaruman iti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kadwaan kayo. Angan at tamot dakkel abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak, tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan iti boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay kaasimat, kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun dayjay, ma'am. Gabat lang dayjay. Ay nasaan ko maakas na? Saan arumbang nga iruruman ti nakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na iti balay mi, ma'am? Ay, madanag anak no saanin nga umay. Sayang, sapay nasaririt nga ubing. Uray nasaririt, ma'am. Ta saan matlang ang makaadal? Tawan mang paadal kan kuana. Ay, sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy. Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Madmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot.
Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man. Anyo ko matipudnok. No itibig bigat, agbakbakwar ka. Inton kwan, mangmangan ka iti mangga. Apay ko man numang manganak iti mangga, mami. May salaang ti isungbat mo kanyak. Masikog ka. Wenno saan? Sungbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkel matgayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Agyaman ako na'y apok. Dakkel matgayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Ken asino dagiti dadakkel mo. Lolo, ulila ako na damang. Pinapanaw nakti kaserak, tawan pagbayad ko. Apayadi mo binayadan ti abang mo ngay. Awan pa'y ngamin trabaho, lolo, tagad adalak. Pagad-adalam ngay. Iti public school, iti igid ti syudad, lolo. Sapay agturposak ko ma, iti daytoy apa nagtuturpos. Imbag tawan klase ita, ta Sabado. Domingo inton bigat, ken holiday pa inton Lunes. Isungawan klase. Saan ka di apod no ti imbagak? Apakaalaan iti sikog ti kuyog-kuyog? Nagkarimot ni Edward, adinak baybayan, mami. Kasta dagiti lalaki. Ikarina amin alangit kan Gloria. Ngam inton naalanan ti kay kayat na. Saan mon anam namaan, danga. Saan akasta ni Edward, mami? Day tati kunam. Ngam pupuutom to ibagak. Inom to tilwam, gapoy ti kinasukir mo. Ubing kayo pay. Saan arumbang ti inaramid yo? Ay, ayatan nak ni Edward. Kasta akmat kan kuana. Saan kami tung agbabawi, mami? Kasta pa'y ti kunam ita. Ngam kita man no anyan to ti masakbayan yo. Mabalin ka day, saan ka pumanaw dito'y balay? Kaya't yung agyanak dito'y balay mo, lolo. Uray agbalinak akatulong yo. Kaya't ko, basta dalakid di pagyanak. Nulakag ta nasimpet ka. Ibilang ka nga apok. Ha? Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Ikarik, agbalinak anasingpet. Masapol nga agturpos ka. Pensyonado ak abalikbayan. Sakon timang paadalkan ka, nulakad ta nasingpet ka akunak. Ikarik, lolo. Asikasun kayo, akas pudno nga apong ko. Kasta akmet. Sapay kumatag kinaawatan ta ka na yon. Ala, ituloy mo ti panagadal mo. Sa nabalay, taas idaglaang dito iti pagadalam. Un lolo, kat agjaging ak abinigat kan minalam, amapan iti eskwelaan. Renz, Present, ma'am. kunak no absent ka. Awan ka ngamin idi Biyernes. Kumusta kan? Pimanaw ka kanumutin ijay sigot apagababangam. Nagbiro ka lang iti pagyanan, ma'am. Di nakbinaybayan ti apo. Good for you. Kunaklakit din nupod no adi ka nagadal. Ha? Ay, saan ang mabalin asaan ko nga ituloy ti panagadal ko, ma'am? Wen ata sayang. May sakapay kadagiti maikan iti pamadayaw inton graduation nyo. Sapay ko, ma'am? Saan nga imposible dayta? Tamaikari ka amaikan iti pamadayaw. Adamat ni Gabat. Nagturugan na nga ta iti manong nga aldaw nga awan klase tayo. At dapay dagiti gamit na iti sirok ti balay mi.
Adda saan na naala gamit na ko na? Wen, adda di na naala. Taawan siguro pangilinungan na. Taagtudo nga min idi. Sa dino nga ta tinagkamangan na. Saan ka di? Ngawan ti kabagyan na ditoy? Day damot ti amok. Saan nga ta nga adda nagtakawan na itikinan na iti sumagmamano nga aldaw? Ay, saan namot siguro ang maarami dayta? Taori marigrigan. Awan mo't nadamdamag ko at tinakawan na. Nakita ka dimsagi ti jeep itay bigat. Kunak no saanin nga umay dito'y pagadalan. Ngam imay mat. Oray siyak. Jack ni namna mga umay pa'y agadal. Nagpakpakaasi nga agyan ko maijay balay. Aging ga iti agturupos. Apay adi yung pinatgan. Saan nga min anak kabayad iti abang na? Iso asaan mi apinatgan? Una, alangan na pagyanin nyo iti balayo alibre. Ni Renz, tinakatugaw iti sementado at tugaw. Asit gantaman ta pagsasawak. Intaman kit di sutilin. Noanya ti kunana. Imbag tasaan ka anak ko teran akasla nayaw awan abilit. Natibker ka mo ta bro. Ti kunami kat di da kan makita. Mas daaw kami. Tayo din nag-roll call ni ma'am. Present ka met. Nalipatan niyo ka din. Nga ore adda Lucifer apagragsakan na timang dadaal. At dalatamot anghel amang salsalwad. Anya ti kat mo asawan? Kadagiti addaan iti panakaawat. Nalakalaang nga awatan dati imbagak. Malaksid, no ti tao kat awanan panakaawat, di na maawatan. Edward, pumanaw taman laangan? Mabitlaang. Damag ko, kat adda bunga ti ayan ayat yo. Congratulations kada kayo adwa. Nakaamuan na nga tanga aginawak. Chismoso mat dayjay alalaki. Di tala ko man imas asidag itay. Anya ko ma? Nabainan ka kadi? Iti imbaga dayjay agabat? Napasagida nak iti imbaga na. Ani Lucifer, kat pagragsakan na timang dadaal. Asino nga tama ti bagbaga ng anghel? Adda nga tanang tulong ken kwa na, ngayon bilang na nga anghel? Day tangarod mat ti pampanunutak. Adda nga tanang tulong kan kwa na? Saanin na day ta timang dadali timod ta? Total, nalpasan ang nag-roll call ni ma'am. Intakit di agpaspasyar. Nagkating classes ka di manan dagiti dua? Da Edward ken Nancy? Adda damot itay, ma'am. Imbaga dagiti daduma aman nursuro. Akanayon da kanong awan iti klase da. Alanganin dagiti nga agmarcha inton pa nagtuturpos. Saan da makagraduar, ma'am? Dayta tipod no. Aduuna yung tilangan da. Nababapay tinaala da kadagiti eksamyo. Ay, delikado nga rod no kasta, ma'am. Remy, pakibagaman kadagiti dadakkel da Nancy. Taumay da makisarita dito'y pagadalan. Ipakitak dagiti test paper da. Ken ti ado amarka ti absence da. Wen, ma'am. Dumanon ka dagiti dadakkel dati paayabyo. Nakaumay kabut basang. Di mon samot kadwa ni Nancy. Kunak panood da dito'y, nana. Awan da iji pagadalan. Papaayaban da kayo ni ma'am iji pagadalan, nana. Ay, kasta ka di basang. Abangan no maipapan iti graduation ti pagsaritaan mi iti maestrayo. Ha? Siguro, nana. May papaniti graduation. Ay, makagraduar matlaangan ti anak ko. Uray adapal paliwawang na. Mapan kayo kadi ita, nana? Uwan basang. Kat agyaman ak iti panangidanon mo. Oops! Sorry, miss. Agdardaras kamot ngamin. Nagdinong partakat nga rodan. Ha? Adan? Ay, Ha? anya ka di itayan tinagan mo? Adan adagos tinalagip ko. Nuadan ti amom anagan ko. Oh, di iso. Malagip ko.
Renz gayam. Ni, notebooks mo't dagitaygam mo. Pagad-adalam ka di. Iti public school, iti igit ti syudad. Amang ano inton agturpos ka. Dito'y kanton sentro nga agadal. Taawan universidad iti ayan nyo. Saan ko pa'y nga mo? Saan mi pa'y nagsaritaan ka ni Lolo? Ti may papaniti pa nagkolehyok. Kasta ka di. Sige amang ano manadaw akon. Bye! Bye, Eva! Mami, kwartaman. Sumunagak ija pagadalan. Imbaba inak si Kanansi. Pinayaban da kidya pagadalan nyo. Kunak no makaturpos ka, ngam saan mo't gayam. Nangibaga saan na ka makaturpos, Mami? Sa bali ti inarami dyo iti dayjay nga Edward. Saan nga iti pagadalan ti papapanan nyo? Sa dino ti kanayon nyo apapanan, ha? Sungbatan nak! Sorry, Mami. Maisubli ka di day ta sorim tinasayang apanawan. Agturpos ka kuman, ngam sa bali ti inaramid mo, tanagam ampang kamat. Pudno ka di asana ka makaturpos, Mami? Day tabagim ti pagdamagam. Hay, sayang at talaga. Da kayo ti kaduak nga agmarcha inton graduation. Kanda kayo matanti mangisabit iti award ko, Lolo. Anya? Adda award mo, apo? Lolo, siyak tinakagunod iti umuna apam madayaw. Ay no kasta. Kontakak ti gayem ko iti maysa nga universidad di jay syudad. Taalaan na kan amay sa nga iskolar na. Ha? Pagtuloyin dak iti universidad, Lolo? Di mo ka di kayat. Urayan niya kurso ti kayat mo, tanasaririt ka may. Iskolar kan, tasika ti kalaingan iti panagturpusyo. Agyaman ak unay kada kayo, Lolo. Da kayo ti anghel nga inted ti Apo, amang salwad kanyak. Saan ko nga aramidan day taoy, no saan ka nasingpet, Apo? Maragsakan mo it dagiti anak ko. Idimbagak nga dakat kadwa ka nasingpet abaro. Ha? Ayan da ka di, Lolo. At daday di Amerika. Nagawid ak dito'y Pilipinas, tanalamin unay ijay no winter. Jak pulos makarwar, sumaki tirayumak. Kasano da ito yan? Agpada taasaan ang makagradwar. Sikan tumat ngamin. Oh, apay-apabasulan nak. Kanayon nak ngamin nga awisan arumwar nga agpasyar. Kayat mo, mat. Saan ka mata pinilit na napan nagpaspasyar? Jakmat kayat ti agulit inton umay apa nagsasarat. Uray sak mata. Jakmat kayat ti agulit. Imbaga ni Mami, ngayon ka no agbirok iti trabahom apang biyag mo kada kami no aganakak. Ay, dandan ni madlawan ti tiyan ko. Nakaformal ka mat ita, Eva. Eva na Eva, tanakabistida ka. Nagpintas kan? Graduation mi ngamin ita. Kaya't mo ti umaiji pagadalan mi? Madama mo ti panagsagana mi. Tag-graduation mi inton bigat. Masapul ang mapanak iji pagadalan ita. Kablawan kalangan. Congratulations. Ken happy graduation, Eva. Agyaman nak. Kablaawan ka mat akas iti pa ng kablaaw mo kanya. Sapay ko ma. Tamay may nga universidad ti pagadalan ta. Makitan to no agranatan to pay. Inton bigatan ti graduation ko, Lolo. At di pa'y santa nagatang agamit mo, Apo? At daaminan, Lolo. Kat agyaman nakada kayo Intangarod lukatan, tinakarikap agarahe. Tapunasam ti kotse. Taisot aramatin ta, ha? Ha? Kunak man no kotsi ti anak yu dayjay? Amuyo ti agmaneho, Lolo? Wan kotsik dayjay. Ngamusan kung aramatin, ta si daglang met ti papapanak. Ang gapo tamapantay jay pagadalan yo. Aramatin tan ti kotse. Lolo, isuro naktuman nga agmaneho, tamp na mukmat. Sayang. Agturpos ta kumamot ita.
No saan ta nagbalog? Un nga rod, sayang nga talaga. Ita, umapapal ta kadagiti agturpos sa kadalan ta. Wen nga rod Ne, adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Naka-formal attire ti loko. Adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Ha? Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Kan naka-formal attire ti loko. Isu ka no ti valedictorian day ta agabat. Sino nga ta tilakay? Kan apay akadwanan ni Renz. Napandan iti parking lot. Madamdama, mangrugin ti graduation. Ay, sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalakmatan kadagiti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kamlawan ka, apok. Nakaturpos kamot laengen. Agyaman ak unay kada kayo, lolo. No awan kayo. Jak amo no anyan tinagbanagak. Sa anak siguro ang nakaturpos. No di nak tinulungan iti dayding aldaw. Di ta ko managamam mo. Mamati ak. Nga inturong nak ni Apo itinasaya at tao. Katda kayo day ta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga ubeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangaro din iti restaurant. Silibraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, ngam adda ka pala dito'y pagadalan. Ada lang namin or-orayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit danan si kan Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto dati kurang da, ngam saan mat? Tika ato ka di tilangan da ti daduma ang makagapo, ma'am? Saan laang aday ta? Nababaamin dagiti grado da. Naikanda iti gundaway amang ipangato. Ngam jay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arod, ma'am. Talaga asayang. Uray saan da unay analaing no inggagaid da kumamat. Maikanda ko maiti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa ijibatog ti balay da ako mitkita diti pagadalan. Mabalin ang masayangan da ta saan da ang nakaturpos. Ita tasaan kayo pa'y asumrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado akmat ang makasursurong agmaneho. Nalakalaeng asursuruan ti agmaneho. No laka ta interesado ka. Interesado ak launay lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sa kotse. Ha? Ti ka din abungan ako ti garahe, lolo? Kotse ti may sa nga anak ko dayjay. Pinanawan na iti napanidya Amerika. Ipaaramat yu kanyak, lolo? Una, bastaan an nadam. Tapno ada aramatan ti anak ko into nagbakasyon. Ni, sika mo ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa'y? Inton Lunes pa iti ipapan ko. Inton Lunes mat nga ron ti ipapan ko. Tapno agkuyog ta. O sige, agin nuray ta nga ro dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayaw ka dito ipagaw-awidam? Saan matunay nga dayo?
Dito'y lang ti ayan ti dalan nga agturong iji balay mi. Uy, Nancy, adda ka mo dito'y palengke. Ay, dakalan ti tiyan mo Saanan mailamang. Wen, adaw may kugatangan. Nagapo ak iji ospital. Apay, asino ti adda di ospital? Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay, adi mo kadwa ni Edward, anapan nagpa-check up. Day tangarot ti pakasurunak. Manipod dakkalan ti tiyan ko. Di nakon kadkaduan amagmag na. Makapasuron. Apay, kumadi, nakakadwaan. Idi saan pa adakkal ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itantadakkel, di nakon kayat akakuyog. Anya? Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable Kinagpay suna. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz! Hoy, aginroll ka kadimat? Ay, ada kadwa na nagpintas sa babae. Wan, Remy. Aginroll ka kadimot dito nga universidad? Wan, aginroll akmat. Uy, asino ta kadwam? Isugayam ni Eva. Eva, ni Remy. Sigud aka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva laangan. Formal unay no adapay la miss na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron nga agpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo. Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, ita lang nga umayak dito Nancy, amom ka di na panak ija universidad? Kat nakita ka ijay ni Renz? Amang ano nag-apply kas janitor ijay. Tapno adda aramatan na. Saan? Ada kadwa na. Dinamag ko, nag-enroll kat wan ka no. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Pangalan na kumamot iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. Ta valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Ay, sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno agenrolak mat iti kolehyo. Sayang. Inun-unam to mat tinakirelasyon. Itala ang ama-amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, into naganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka nga maka-eskwela? Apay ngay may ka ditoy. Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. No adda sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo nga agpasyar. Kita mamatay tayo tsuram. Kaslada tambor asar-sarunwam. Awanan ka itibain. Gapo ta masikuga kon. Di na kon kayat akadwang agpasyar. Apay ngamin ngayon palubos mo nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang Makitam. Oh, anya kumati makitak no aganak ka? Ti anak ta. Si kanto ti agaw awir. Oh, apay nagsagsagit ka, simbang pa. Kagurag-gurak na dyan lalaki. At dangkit din sa bali akadwa nang agpaspasyar. Dayjay ka diti ko nam amangay ayatken ka. Kunak no saan nga agbalbali, mami. No dimngag ka kumaidi iti pamagbagak. Awan da ita asang sangitam ita. Ada ka kumaita ijay universidad. Diyak ngamin ni namnama akas to ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob ti luam, gapoy ti nasapa pandaki relasyon mo. Ano sap? Taday ti kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kan alaak mo tanti ulasyo ta aglabaak. Nalpas mo ka din, jar aramidem a report mo, apok. Lolo, isung aglabaakon. Tapno na dalos ti ulas kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay.
Awan maurno nga murang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isong agyaman ako na imot kada kayo, lolo. Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na profesional. Ngam no saan ka ana saririt? Saan ka mo ta makaturpos? Ngam no awan matidakkel atulong yu kanyak. Diyak ko mamaragpat ti arapaap ko, lolo. Mami, nagsakit ti tiyan ko. Aga na kaksan. Awagam ni Edward. Tapno da kadwata ang mapanidyo ospital. Da kayon ti mga awag. Alangin niyo ti cellphone ko, Mami. Ay, daytoy ka tayo kunakon. Ayan tayo cellphone mo. Di talamisaan, Mami. Saan aga po iti kinasukir yo? Saan kumakas to iti mapaspasama kita? Ay, una yan ay Hello. Napay ngay mawag ka kitrabiin. Makaturturog ak pay lang. Naimas ti tuturugam, dita, dito tagsaksakit ti tiyan di anak ko. Ha? Aganakan, rumwaran ti putot mo. Kasta ka di. Kat, ayan nyo ita, mami. Ada kami dito'y balay. Mangala ka itilugan, taiyag mo dito'y. Pangiluganan ta ni Nancy. Sapay awan kwartak. Awan pa'y matrabaho. Nga, just kay ka lalaki, irresponsable. Makamuka mo't amang iremedyo na. At dala mapasama kiti anak ko. Idarum ka. Sige, mami. Urayan dak dita. Mangkita kitilugan nga ramatin tayo. Bye. Ay, just kinayjay nga ama ti anak mo. Amo na tinagputot, ngam din na amo nga isaganaan o rumwaron ti imputot na. Inutil. Saan kayo na sumanao, Mami? Tanagsakit ti tiyan ko. Kasano, kat inutil di awanan bain. Awan ka no kwarta na? Hey, makapasuron. Umay ka di, Mami. Imbagak amang iremedyo itilugan, taumay ditoy. Amangan no saan nga umay. Padasan na. Imbagak ano saan nga umay. Idarom ko, gapoy, tinaramid na ka. Urayan tangarod ginggay ti madamdama. Nawan pa laang mangalatan iti sa bali alugan. Nagsakit talaga ti tiyan ko. Anya pa'y ngay, no di kasta. Kasapulan asyak ti rumwar nga biro kiti pagluganan. Ay, just kinay dya lalaki. Agputot lang ti paglaygan na. Dito'y kapay ka no labor room. Tasaan pa'y arumwar na ita anak mo. Adalay nakgatangan. Sige, Mami. Nagsakit na talaga. Amok lang kumakastoy. Diyak ko maimanugot iti ibagbagam ide. Just ka, Edward. Mapaya, just kiak. Kat di ka mat pinilit. Nagayatan ta matadwa. Ilutam ti sakak. Tilupok. Ti tiyan ko. Uy, diyak amo no ayang tinasakit. Diyak mo matilutak. Anyaya ti pailot mo. Kompormiditan ti ilutam Takasla na sakit amin na pasit ti bagi kiti panagregnak. Matayak sa. Diyak mat mapagigiddan nga ilutan amin nga ibagbagam. Inton kwan, inkusay kaditan. Di nakpay matulungan ni tinasakit ko. Just ka. Just kila aminen. Ilutan ka lang arudan. Saan mat nga ilot ti araramidam? Pagpagkalman. Da kayo matnana. Apay akaslada parikot yo. Ay, adala na pan ko kinatang di tabutika. Adaninan si di ospital. Marigatan nga aganak. Idi pa'y rabi nga impan mingamsan pa'y anaganak aging ka ita. Umayak mat nga rod nana. Awan klasik ita. Taada ka no meeting ti professor mi. Sige, intaman nga rod basang. Ada ka din ni Edward ijay, nana? Wen, ada ijay. Iso ti inawagak ang mga ala itilugan. No, idi pa'y rabi ngayon panyo. Medyo nabayag nga rod, nana. Ay, wen nga rod. Idi kinita ti doktor. Saan pa'y mat ka no arumor ti ubing? Iso nga adapay laang ijay labor room aging gaita. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan ni delivery room.
Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Amangan mo't no masies. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.